TV gorobunge bo dhongi bo kadhabura to inambere kwa tuke watanagira kire Meru TV goro na mantu yemundi ntuwe ndongi ntuwe nkadha ila tukainambere kwa tukire gira mantu mwanya tukuletere tendero chetu na kinyamu bangu wetu warumure rwa siasa emwe kwa emwe kuma ntere chia uteri ya Kiringo Hills Lodge nyoni mukawa yuri ntelesi ya mairida to isiyombunge kia Igembe Central ntukweru areto dirite twatanirete na ataalamu kadomba kuma sibitari ya Life Care harabe dirite bakebuithia screening ya murimo ya cancer yoyo dirite yo kia Mpanga county ya Meru mno ntelesi ya Igembe natiburi moyo waketere kinya mirimo yenge kadomba nethiritwe kinambere kwa kithima wa bantu agao ara muthenya we munde twatinda kuthima mirimo ta blood pressure mirimo yenge kadomba mirimo ta weti wa chukari na mantu mange tamara mara gutie marino manini makuthia nambere kwa makirutwa kire mirimo eno kuthima wa agao na ikyo gitumi tukainambere kwa tukewatanagira tunda rekaite kuraya na bamwe bataramba areri kana baito tareri mantu mwanya tu maigenie na mantu mama murimo wa nyimba murethire wa Meru TV lakini mbere yagu tuinambere kwa tuwe kwa tukageni kiri ndero chia Meru TV ogoro nyoka wethera bambitaga ni Faminas wa Kimathi ria koniteri mbabu mwananile wa mathithio ni Jacqueline Makena chetu tugachiamberia kagitani aka gatwambiri na ikoneni na murimo wa nyimba na ara wethire tukinambere kwa gitwika Mpanga na kironda kya Muteneka kiria kariba Meru na muno na ara ntere chegembe na ara ndi bethire to bakinambere kwegwa batakumenya kaumo ka murimo yiku na imbio yithire tukinambere kwa gitwika thina nene ya kuingia kwa murimo uyu wa nyimba nende thirikari hamwe na rwangiro gima pamwiri ne babatire kuswira ntaira murimo yuna kinya kureta cancer center ntere cia Igembe nikenda kuthiria kinyamara ki mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkunja nawe na ripoti ino na murimo yo nyimba kana cancer ni murimo yithirite yukiangaikia antu na muno ntere Igembe na riu muno ende kiri kinyamaro kiri nja cionthe kaitakara mpange ya kinyithia na kwanda nkunyu kiri misiji niti ya njeji sina thina pangaratano inyamaro amona kutia batini ndwapo na riu kiri murimo yo ntairaniriko na tuika nteto cionthe njarene cia Murungu kinya thirikari hamwe na mtu wenthe ora wina umenyi ukoni murimo yu ni bweya akomba kwithira akiumira na kwithira akiritana antu iruria murimo yu kenda kinya kweberie kombe kia maithori na cancer tombe kwithira tukitarerwa mantu ya maingi yara yakomba kwithira yakireta murimo yu ya cancer no tukinto kia mbere kira kikomba kwithira kikireta into kini kwithira tutikomenya na bara baingi ni wasi omenyo na riu kiri mtu wenthe atibaji kwithira ari no bwabu kuthima murimo yu no tutiwo sendaira kwithira ari na murimo kimwiri na ibweya ende muntu akethira akimenya kurio na murimo yu kaitakara mtu amenyekana nayo mno yuri stage 1 ni murimo yu mba kwithira yukirigitwa na mtu akaora ende tikwithira mtu ayetera ina murimo ekira munka yukinyira stage 4 arakumba kwithira kwina thina ya kurigitwa gwaba guchumira nonto mtu na gukireta erwa ndina wina murimo cancer nonto bakwitha batena fans cia ku kitani ku baikia kueta membi kwenda na treatment so itukuromba the government of Meru County bagitani kuiza a solution au antu bakagitani ku membi ewa free treatment cancer na kuthetherwa kimantu cha moja cancer membi they come with that bomba ku reduced cost area treatments the cancer in Meru County nonto ye county re go struggle na murimo ye the county ra affect mononi murimo wa cancer ugeta Kenyatta naku 13% of waje bara bena murimo wa cancer bethagirwo baumete Meru kogu twina thina ya cancer in Meru County na ngoroki in Igembe sub county Igembe cionthe Igembe South Igembe North na Igembe Central na murimo yoyo andete nkunyu mno ntere sembe ende sibitari ya Nyambene ya level 5 niombeta kwethira ikirwa wirane hati cancer center yokwa na mukatha ini untobotomba kwethira bukiyurwa na ende untobo ni bwithirite bwisumbura akariba nteriji na baraba ingi bakwithira bena murimo yo bariomba kuthura na sibitari ya Kenyatta na araba kurigitwa asoete utethio ni kende thirikari munkatha ii bati kwithira kila semetho na kuthwaniria cancer center ntere cia Nyambene level 5 kenda yomba kwethira itetheri mwembe na mumiru wenthe birerie cancer center in Igembe in Nyambene
level 4 hospital na manto jau jatera kinyanira itokoria our county government make sure that our cancer center in Nyambene hospital ekwamberia ethirwe na oncologist na ngoroki aje betu ba Meru bajwe ni cancer inyinge karibu cionthe no mwaka mtu ekirwe chemotherapy na athiria chemotherapy ete Nairobi athithirwe radiotherapy ni untu Meru tutena radiotherapy machine ni gwitandire matraje tundagitani kwithira most of the people ibakugitigo struggle kwitha batikomba ikuona kuntu kogota kwithirwa screening ya cancer kuinkromba thirikari tukitane guchumira bagitane ku reta screening centers nya kwitha it's bena wombi za thaiti ndi ruterwa Igembe inkromba ndene Nyambene bagitane kureta ki Nyambene hospital level 5 bagitane kureta nini screening ya cancer ikenda ithira irisa ki antu ba Igembe gwita kuthithirwa screening ya cancer onto nawi no musti antu bara bengi bagitane ku affectwa ni cancer ndi gutonya matrend jo ndi kuthira most of the people bara bengi na bara bengi bakurusa chari bao family nyingi chukutigo struggle onto treatment ya cancer ni expensive ukethira antu bara bengi bara amako give up on life nonto bakumanya batumba kuona mbecha na nya transport yangu kumegembe kwita Mwankamira utani kuthira screening ikethira expensive for them the same time treatment ni expensive for them ukethira na ndikwe ana bena muchari wawe na cancer kana nya kwimona go struggle na cancer and the family bamwite tu they deal with the pain and na mucherera kamwikumira muri mojura kenda tista na baba getane kwendera na mathomo na baba mimbi non tubagento gikira kirena kyo kenda na baba mathomo bagitane guchumba non tubakwithira kwitwa screening with for treatment is expensive for them by the government of Meru bagitane guchwa bagitane gukama away that will be easier for the people of Meru County urabambane gutetheka mentugire na cancer ona kinya ke thirikari nibo yabakathithio chunkuni bukwana ikumenya ni mbiyongo agitumi kana na murimu yuyu kuma kethira ni kirimu roi kana kinya metere tuthiurunkirite for cancer na nito kuwanja the government rutira roro Igembe South bugitane kwita bugitane kuthitha research bugitane kumenya ni mbie gutuma murimu wa cancer tugita ikwithira juri tuki thira yantu na wingi bugiti kumenya imuthanga juna thina imirire yao kana imbie cause murimu jutu kenda bugiti guchwa a solution urabuka gitane gutethia antu ba ntura iji cha Igembe South bagitane kuthirwa ni murimu jutu wa cancer nenkromba mtu wonde urori na gukunthikira gitane gwita ugiti kuthirwa cancer screen Mukiria Nkonja Kumembe Meru TV Gano ntubori botien mwandiki wetu wa Ntheto Mukiri wa Nkunja na ikyo gitumi ogorobwe munthe twena mutaaramu kuma cibitari ni life care agago akaina mbere kwa gitwereza amantu magana na makonenie na life care na menya imbi yoyo ngwa yethiritwe kiaragiro kana imbi yoyo ngwa ithie na mbere ya life care. Karibu sana Nchamba bwega karibu mbere mibio gatwera litore yaku wetawata na kengo mibitu na mbere kwa twena rwaria rwandarika emwecheri thatu. Okay igwega Kemari yetu apitaga Derek Mainge kuma Life Care Hospitals nini bedara ndo Gamerita department ya marketing. Life Care intereri kuire. Life Care located Meru Makutano Junction opposite Shell petrol station. Imeru akebode kana we continuation des. Tuna branches mwanya kuma Mlolongo, Migori, Eldoret, Kikuyu na Meru. Marejeli ya daraja karia ta Life Care. Mpumba kuga mareje tu pocket friendly. Non wategera ta ke imaging services chetu ta CT scan. Mareje tu nitutoriagia the most mareje manini buru jangiri dhandatu. Ubea sana ndiri. Ibwega maybe gatuambirie no tungata bure ko bunenkanagira life care. Leo tukwariria cibitari ya life care imo tungata mare kumanenkanagira cibitari ni life care. Okay, Life Care to ina department mwanya. Number 1 to ina pool of specialists. Kuma ke orthopedic, to ina neurosurgeon, to ina pediatrician, to ina physician, na to ina gynecologist. Other than that, to ina nutritionist na physiotherapy. Kwa itomba kuona antu mwanya na ukiajaria utiaga daktari gushukurikira na tutoshukurikira mirimo yonde. Maybe matuma ICU kweneo bwena ICU kana bado kabo kubangira kwegwa bwena ICU. For ICU to eneo na actually machine chetu icho the most modern na itomba kukita keep for patient bonde bare
pena thina cia para bakwenda uteithio bwa ICU na kinya dieta twenio na inyayo i modern tuthithia surgery cionthe au na operataga 24/7 ibwega sana kiri mantu mao tukwariria ma cibitari ya life care no gutwira kwena mirimo mingi sana maybe antu bathia na mbere kwa bakithima warora murimo wa nyimba kana murimo wa cancer ni thina nene sana yethiretwe kina mbere kwekionekanaga gaumiro na timero akimuno nterino cia igembe murimo wethiretwe kina mbere kwigwa ukiandaga nkunyu muno nterino maybe services ire kubwethiretwe bwe na choche otetheri kuona ati bukunyithanyithia murimo uyu wa nyimba muno nterino. Okay, tuina oncologist ulawe on board na tukeja kukuthithiria screening tukathithia mibiria tukeja kuona wina cancer either stage 1 stage 2 ka stage 3 nomba kukwambilia na chemo kana ndawa mwanya kenda umba kubua nontu tuna baba bwite na kana kenda umba kuendelea bwega na maisha yako. Derek, life care whether na imaging services? Yes, life care tuna imaging services. For now tuna x-ray, tuna CT scan na tuna ultrasound. Na meri ingi iri thatu izite tukomba kwithirwa tuna MRI jayo iria ina thina nyingi ko kumeru ira tumba kuona photos. Nikyo onto mwasia ke ya life care na tisibitari ingi. Life care number 1 kauga tuna madaktari qualified utaura mbugire tuna pool of specialist doctors orthopedic ule ukienda kuona tuna still doctors plaza iria is stationed life care wenda daktari oku to get a specialist ule ukwenda ukoga ndenda specialist fulani ukienda kukomba kumona igita leo tu organizera na other than that tuna inya custom tuna services monya chionde ibwethera bure na ambulance ambulance tuinio na ambulance yetu ni umbago kamata kanano itungatire any kind of patient no into EBLS na ACLS ibwega kiri mantu mama konene na ambulance kwena ambulance titomba wewe support maisha ma muntu kwena ambulance womba maybe mwajomba wekirwa kiri ambulance leo tuka kinyati bitari na harako thiete maybe no wewe gitwereza maingi maigene na ambulance ino yenu. Okay, ambulance yetu number 1 komba kuga dereva betu trained kuma the first aid kuita ule omba kuona mwaji tuge accident umirita gonto ura bombe take of mwaji na ina nyana sura station ke ambulance tita yonka kenda na so ombe gutungatia mwaji kana ule ulingi mwanka kinya cibitari kenda omba kujukirwa atua iria itwethere tukiona skando cia macibitari mwanya bwana Delik ikiringithanagua na ndawa cia mubwanano muno ketheria maybe cibitari fulani ni kunenkanira ndawa cia mubwanano indawa tira lakini tira ciongwa ntikomenya kana cibitari no yani kwethere tukwina issues taino ndawa cia tu ndawa ikarakaria ta maybe kwina bonus aje maybe bonaga na maybe no twereze iki gitumi gitemaga kana the feedback irabo wataga mwajuma cibitari niaga au manara anja ini feedback ire kwebuchokagira. Okay, nkambia na au kwa ndawa for dawa chetu ti generic dawa legit na kuma ke aje barabonde beja cibitari au bitomba kuona feedback njega mwaji nyaka post social media kuganda digital life care la shughulikirwa na ndagua na nyaka rifa ajibangi all right bwega na Derek services iri kuboya na ko tiera iboko na society kana community. Okay, kuna CSR activities iria tumba kuthithia ita Mega Medical Camp iria tumba kuthithia ntere mwanya kuma Isiolo Meru gwita Tharaka tugeta na madaktari jonde specialist jetu bonde na tukomba kuona aji mwanya na tukaba dawa at free of charge tauria mweri jo twejite tariki 3 twetite kibirichia kuona ntubana au na tubada free of charge. Bwega Delik maybe tuge in the next 10 years to come maybe burenda life care yethirwe kinyete kira chini kireko in the next 10 years to come maybe burenda yegua iri level iriko na mbere moga twereza daino turiri life care ikiri level ni iriko. Okay, dai life care to level 5 facility na to level 5 itukomba kukita
mirimo mingi na twina specialist baba ingi but in the next coming nkauga mbere twita in the next dream maybe miaka in the next coming few months life care Meru itukuongera building ingire next kenda tomba gutungatira antu ba Meru bwega nonto itwithiritwe tukiga gwa that nyombe witete kungana nonto bwa inpatient services na dream yetu maybe in miaka iri tukethira twina life care branches mwanya ingi mbuga branches ithano na inya twina mubango jo kureta ndege ira yomba gutetheria ki mantu ya kutransfer patient in case critical na nakwenda gwita gunto fulani na mtombo kubona twena basi akusevi mona kinya social media like sia life care social media yetu tu Facebook weta Facebook na Google Life Care Hospitals ugatona area na kinya twina namba yetu ya sibitari tayo 07 10 416 650 ibwega maybe na hakikisho rekumbere rutiare kiria gomba kwera muntu ora turaithite na muntu ora maybe twende cha life care kwenda kwa sibitari ya life care maybe mtoto wako gomba kumhakikisho ariko wona yao sibitari ni ya life care ugakarata maybe na hakikisho rekomba kumunenga kumba kuga life care kila kia mbere mono tuendete equality nonto tuga life care better together nande ituitikitie to kwa quality eu uma kuija tuna patient experience team barabaka kudukia kinya drote life care kairi bakuire daktari robati kuona ketru orthopedic bagu kerumu neu na wogatetheka na nyanda wao kona na mbije one jo yumo bango twina juu na no tukuendeleza kienda tomba kushughulikira antu ba Meru bwega na kenda twithira beta together bwega maybe vision yenu ni riko tukirekeria vision yetu ikuwa na Meru twinde turi amwe na tukikuraia Meru na twina better health bwega ntika na tere wena bongi kana tunengera direction cia maybe ukienda ukinya life care kana chibitano tu weta life care na tere gikurikana ya chibitano no nethiretwe kinambere kwegwa igikura na inya sana wakagitaga kube muno yethiretwe kinambere kwe gikura na rwiro sana ara yethiretwe kinambere kwe kionokagia mioyo ya antu baingi sana kona ni na mautungata yara ya kupatara mautungata mari iguru mara methiretwe kinambere kwegwa ya maki tutumikaga ara chibitano na andagitari bakira chikia guru mya kwina ndagitari baba uchamukia mandagitari tani gugu kuona menya mandagitari qualified na baraba ethiretwe bena utia bunene sana kogu turaithite na aramuje maybe ukenda kurothera services chionde ira muraithirwa Meru TV na wewe gekinyagia chibitari ni ya life care kengoka inambere ko gitungatagirwa na goma utinambere kwewa ugichokagirwa inda kana regret nonto nawe tutugaga mwiriro utitongoragia kogu kabawo yete agakengo tuga kaiwa ndaiye inkethi chibitari ni ya life care maybe Derek no thinambere ko gitwiraga mtu akibukinyira maybe location yenu ikubure yagu agubure ikubure located Meru Nairobi kana iko otore mbugire tuna branch mwanya kuma Mlolongo Migori Eldoret Kikuyu na Meru Meru na ndin kabereta direction umeita side ya Mawa kwa Kinyama Kutano Junction on your right uko na Shell petrol station just turn your left within 100 meters watega rotere wa kurwa left uko na Life Care Hospitals in hospitali na branded kwa huwa metega wao utira mako umemenya umete Roterero town mbere ya ukinya Shell petrol station mbuga 100 meters before Shell petrol station Roterero wakuro right kwamba kuona chibitari wega mari menu makaria tamo mari yetu mpumba kuga ifea itugito kumakia antu baba inge baraba turiongerete ibogite nontu quality nyere baei mari yetu ijamega bwega teri okay bwega sana maybe ibwega no tukinyabwa service gira chuko inambere kwikene nkanagirwa arora na ingwetegia ngugino kuruta ne kuonokia mioyo na ndi na gumate to watanite amo kana tuthiete nambere kwa tuki watanagira amwe tukainambere kwa tukirwaga na kinyamara ya mpanga ya murimo yo wa cancer uragwethiretwo gitwika thina nene sana ima maybe Facebook YouTube kedwa bwena handles maybe mtu akaenda kuletha services chenu
So for Facebook twina tulichita Life Care Hospitals no Google Life Care Hospitals kana no Google Life Care Hospitals Meru ukomba gutwana na kuongera kiau ndingenda kwira antu ba Meru itojoki insurances chionde mono SHA jerea dai gwetu weja tuge wandikirisa jari twikutithiria na utimari twatumira kisha na other than that kinya twina express counter ira tumba kuon ira itethia corporate clients barabeja kenda batombi kutha kenda bachoka ngugine ciao na bagashughulikirwa haraka within 1 hour 30 minutes kedroti na ithimi lab ukomba guchoka ngugine ciaku ibwega sana maybe kire insurance ino chionde bwena china tabuthia nambere kwa bogechi manager gutigira ati ajiba kwa watu tungata bwega. Okay, otaurenda ugatwina express counter. Okay. Weja Life Care ukajukua efficient experience kana customer care uria wagwikia ge 4th floor. 4th floor ara twina counter ina ntubaba ingi ina madaktari station tijairi ina pharmacy yayo ina laboratory yayo na ale womba kuija ugashughulikira ukathithirwa registration ukonekana ngaraka kethirwa ni thimi wa thithirwa na ndawa ukajukia utititana ange bwega namba ya thimu tukirikirie buru kengora mambe bako kenda kubukinyira kubuchwa kuburingia thimu kwa na bina kumenya maingi nkoroki maigene na Life Care athi nambere kwegwa kera na gira nani. Okay, namba ya thimu ni 07 10 416 650 Mwachokere kairi 07 10 416 650 bwega sana chamba, thank you very much. Maybe mugambo wa muthia buru tukimagaruka ndingenda kuga ibwega nontu bwa kanyagaka ibwega nontu bwa gutara Life Care na ndingenda kwira antu ba Meru that Life Care watara to kuga better together is the best place to be. Wina the night to operate 24 hours jaria ugashughulikirwa na ukaa na ugui bwega sana. I think kintu kyake muhimu muno gutigera ati kila muntu akuboteri na nontu ugima bwa mwere tugakagita konde no tonga bwetu bwega sana bwana Derek, thank you very much bwega nontu bwa mantumega ara ntere chelefke muraithire wa Meru TV imantu mathongi maramare ara chibitare ni ya Life Care kwa ukainambere kwegwa wekinyagia ukainambere kwegwa uge tungatagirwa na gatuthi nambere na thero chietu muraithire wa Meru TV na ara no senator wa county ya Meru Kadhuri Murungi ethiretwo akinambere kwigua kimeneria muno timu ira yethiretwo akinambere kwigua ikithia na ara ntere chia aura wari munini wa rais Rigathi Gachagua baraba ethiretwo bakibita timu wa Munyoro na ara kuringana na Gachagua ethiretwo akinambere kwigua kiuga timu ino gekwenda kunyagaria kana kuinambere kwigua bakigaukanagia Meru. Seneta Kadhuri Murungi hawutoba chuma kire thirikari nikenda kareta gwitira mbere kira karima turene mwandiki wetu wa Nteto Jeff ugituma na kulikithia ntukui nkai yake nyuma ya bamwe bakari kuma kaunti ya Meru batongeretwe ni mithikari nturi kuga bakuma thirikari ya William Ruto na nande bauga bakagwata mbaru Rigathi Gachagua kuruira thirikari ria ejete kithurano twitite miario na thithia riu nande ritikenetie bamwe batongeria ja kaunti ya Meru batongeretwe ni Kadhuri Murungi ni aria akiaria muthenya jwa narua kanisene ya PCA ntere cha Kigene na rombete urumwe na ngwataniro gatigati gatongeria bonthe ba kaunti ya Meru ni kenda Meru ikethira igita na mbere so nte kwenda kwinivuvu antu ba Meru ba inivuvu akiri politics daiji antu atwithirwa atukureta antu betu amwe no tutwire kuromba thirikari njega ore twamigwata antu ambire gwa bagwita ndeje bangi ndeje na turare abo group we no goreka na ambisho antu baturare abo amwe ndi and night twecho agathirikari nje ore twamigwata tukwambiria oringa ithioro kona hiyo sio mzuri tukakalia katwina nthu antu bamba kurigara bakaba barumi at the moment utimtu withro obiri kwithro nyake ambire kwaria kwa Munyoro tugwatanire twinde twambe tutetere Meru no tutuna miaka 2.5 egwitira antu ba Meru ngugi ido kinyani nkuga muntu wonde ora wina ambition cha kwa gavana 2027 inkurundi Kadhuri Murungi ore aje ito turize mboli mwanga 2027 tulikie tuweza kwa meri 6 ya gwita kuromba kura netho ore muntu mwega meri 6 ne mingi
ukethira go wina sifa mzuri ugatinda kunoga mieri miaka 5 witinga campaign nere kinya nkuruki orotithiritie atongeria bau kara na kuga bo batithuri na kura na gutebiuria bakorwa ne Amiru na kuga we atithira kiuma thirikari-ine antu bara botuike siasa na thai batena any responsibility kire mwananchi narua no ntu batithuri na beome lakini oni mwaka muthorande ndene thai na nkiuragia thirikari niki antu beto bokwira nithi jora ntwire kuria na narua nkwira president nde akige ni bwega no ntu naronere mbesa China chakuja gutundisainira nithi bridge wauma ndeje utekwena mamuro nare ande narangari kuthirira bridge wauma ndeje umeta Meru etete Nairobi ugaeta Ringa straight bakenda gacha ibagwa kanda gacha enjeru uregeta straight na ntu beto batiyoko ntato yiu icho tukwenda tuthithirwa ne thirikari icho tuthira nduo college kuma gikumene mwanka na ya Meru Polytechnic nikenda njira yomboru guka ithira withite bwana nyuki ugaitia straight utina thina turetere ya potential no tu white elephant 2 bilioni gikwendeka 5 kana 3 turugure ya potietu ya Isiuru nikenda mazao zetu jonde jira ja Meru jomba gwita bwega iwi jonde tuira kathuri osukuma nacio na ndina imani mantu ja jonde chageta bwega iromba nande ni monkijo gisiasa jotige kwambirwa kairi aja kaunti ya Meru na atongeria bagisiasa bagwatanire betere kagita ga siasa riu bakethira bakiumira na kuromba iti egita ria kinyarira ringi kieni kiu antu bagachumiria gutangasa but the moment protect what you people have been able to fight for and what we have prayed kana tumane kumanenkara peace of mind ombane gututongeria so turenda kuhatana twinde the 69 tumbo hakikisha thirikari ya Meru ina stability antu beto baritiro ngui angavana mutuma tumukarie kinya seneta na mukaretio wa Randre onere kiri intobira president umete na bio China ire mwa biu inderugira winchamba na kauma tugokaria no tukinyabo kuthorokaretie thirikari ya Meru county no reta utongeria bubwaru bwa ngavana mutuma nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagetumam. Ibwega nontu bwari boti una teri takama ntu mambere kuonekana maichenche nontu siasa nchi mbere kuonekana takai kuthukia mukondo gonge kwa mbere tukoneka taka na timu ya wakwa Munyoro na ino weto Munyoro na baraba ya thirikari ni ndiye na tukuona chiza chia Meru yikarakana chiza chia Meru Munyoro ni uja kindikikana timu wa Munyoro ni aura wale munini wa raisi Rigathi Gachagua yes ni eno yethiritwe timu wa Munyoro baraba kuthinara wa Munyoro kengo banga mantu bura makarakara lakini bwega murithire wa Meru TV tukithina mbere na ndero chietu no arira atongore mwanya bethere tubakina mbere kwa bakibu mageria na kuina mbere kwa bakimenageria ura wari waziri wa urimi Mithika Nturi nikiraba kuanethirite Kenya ngio wangitwa urimi na njira ya kwea na mboleo indhuku na arimi ibetire asara mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturi wa Thirinja nawe na ripoti ino Mwandi wetu arakuromba gite KMCA wonde thangathana ikimirite na kumeneria bunene wa waziri wa urimi Mithika Nturi ikira mwanda wite Nturi na ethira Kenya ngio urimi na njira kwa na mboleo indhuku te support temporo kana ngwe temporo mbaru still ingo support mheshimiwa Peter Gatirao Munya nontu anto beto ndawa moteo kamenywa machiara yayo ibo komenyare Munya ngavana na akere thoko nyinge ko na bara nabo batuonerie maramu ne kairwa miunde neto ya fertilizer kamba confirmere maramu te miunda paramu ne wekera barabara nene kanda barabara cheto ikasa sawa kankwenda kuwa bau mai balelye na maramu ye kairwa maramu ete kairwa miunde ne fertilizer maramu ye kairwa barabara nene kanda barabara cheto ikakirera te yakaraboya ya kabubu jeno richa kariba kidura tongore bedre bakali metuko yo bateke yakumba kwetha kidura tongori ajia Isaya 40 Isaya 5 mustari wa 40 eriwa naora kana narumi ora wage ntoge kega yeke nageke antubeto yekea woni nde support mheshimiwa Mporo
igitara kinya tukeya tubwire mantu charuruko erwarete ntuko ya siasa erwarene ntuko ya kwaramia utongeria bwa Murungu kana ngwe ya Murungu nekende kombo change ya mikarere na miturire ya antu twe supporta father eto nkiuga ate omote ukamenyo na machiara yambi yayuo akirikire no gwita akarutania bwa komba utira na kuruta ngoera yo bisine ya mubunge wecio mbunge ketiganisti ya kuromera barabara no utira barabara chondi kumba kwithirika gira kanka uwa boy kwa father uwa ni mwenda wa barabara mwenda wambi father confirmate ntena ya maingi kanka boera ngwe nterita na inyekwa ndita na inya ya muntu eta wa mporo wa maendele nwe mporo arita na inya ya moru aga etie inya kumegoro eke ya kerewe eka na makeoni neketo mibonete barabara chieto ikarioreko kiripoti na Meru TV kumatiani betanda mzimoturia ingena obwetete na mbere ukathwa inara MCA mubiche yethiretwe kinambere kwewa kebu mageria na gutariria bura Meru yethiretwe kinambere kwewa dinjarani imbega wakagitaga kaituga kum governor Mutumantu Thinki yethiretwe ari utongoriani na narende yethiretwe kinambere kwewa agikathaga utongore bobo nonto bwa mirandi mwanya mwanya yethiretwe kinambere kwikionekanaga Mwandikwetu anteto MC Mwitonga ari na Sionkeluki igutirugo rurio ujo no ijekene ya mubisi kirima MCA wa Nyaki West uria umbite kwithirwo atongeretie na ari share wa kamite ya cooperatives araritire ngugi ya kurigaria iria tangana kuonekana kairi bangi barageria bararemwa indiwe no umbite kwithirwo agitethia cooperatives na nandi pena sheria injeru aria ombite kwithirwo akiuga no mwanka murimi agwirwe na mtu cooperatives weria o majani ombe kwithirwo akigwirwa na migambo emekaide chairman wa cooperative ndenda kwira cooperatives yoyo bawe kuma na arua na weta mbere you are in the safe hands na tibwingake Meru onde ere in the safe hands of governor na every assembly of Meru tunenda kuwira Mheshimiwa wira antu baba kethirwa kuri ngugi ngi bwithira bwije nontu baba ugaga ati kabwije akingugi ya kubutana niri kwingi bwithirwa bwije batu tuli legislators wa Meru County sisi ni wachapa kazi tutije kubutana yake itije nyogoro kia bills tutije impeach yake itije nyogoro kia bills nenda kuga Kegera kule antu bangi Meru balimi na bo this time around. Iweshimiwa baba Meru County Assembly. Ingurikana kule antu baragia samoya bakari bakauga. Bukenda kurekebisha utongeria bwenu. Bugo kuguletera rina na uyuru. Pwete boka Vivian benchmarking Meru Assembly of Meru. Ito tujiroto viregana ala kuremete. Na tutuma eira. Katukwenda kubwira Ameru bage turungi au mwanyene iko make sure Meru netite bwega na Meru no mwanka ete to the next level menya Meru is a champion and is a giant county in rural area. Genda kuwa in the whole country Meru eja referred as home of cooperators na tunenda kuubira tutina kituminyagi kukanani eko tori industries ba Meru kulega kubiga sheria iliga atuma batu tuendelea na mbele kudwa tu number 1 na tuendelea ku achieve more for our own people to benefit as much as possible. Kintu kenge kirage gutugweria mono katwina ngabana muthikiri ngabana mchapakazi ngabana weterete ngugira turetete tuli legislators agaturia na tukadidi yake enda tulie sheria turenda kugwira wa Meru betu batu Meru tutuna thina ekwethwa resources chetu chikwenyanga nontu tutina sheria injega ile kombo tuma to protect our own resources lakini batu legislators na dhai tu kutuambirite na ngabana mwega
Tuthithie sheria ambaye gato kingato uthi muntu ukeja aja kutukia into bia Meru beta kufaindikana uome batu Meru ene product ile chirio tugemira kauga majani avocado macadamia iria nento bibinge bionde bia turi maana ikwachi na karati bibinge Ameru betu tunaenda kuhubira batu turi atongeria ba bega ba Meru assembly na ngavana ore thai tutita kubudithia sheria babu bukarende polisi ina foku bugita ngugi akianto betu nä gita rä a kå nora na rä a kå bua na kå thongomerwo nä mantå nä å ma njogu kä rä marä kia kwä thirwo akiuga bå karä a bå kanyira na bakathoma na mantå jakomba kwä thirwo njagä ta bwega no gategera nä gå cionera na mathithio batu tuli legislators wa Meru County sisi ni wachapakazi tutije kuvutana yake itije nyogorokia bills tutije impeach yake itije nyogorokia bills ndenga kugao kethira kule andu bangi Meru dalimi na about this time round iweshimiwa baba Meru County Assembly na iu nä mä gambo yumä kä rä må kå rå mwä tä kua må tongeria mweja ni kirira sheria ile tujite kuja kurunga machio ukona Meru yathi mbeje keja achio ntina jangine ja undeke kuona na kigwa pige yubo kuthangi ko chwa mbeja babu mekwitende iko tunanjira enkinyanero tutarambere na tete sieto skuru mwanya ndigurone nisiambirite kurutana ubatu bwa kuanda mitire njiremo ya kudonde karera na kinyako ba matunda ya hoteli ya Miere nara kiaria mwarimu munene chukuruni yeko boys Morris Ndega kageta kuanda miti chukuruni hino ndeto kinambere kwewa kiuga mitino ya matunda ni kuthinambere kwewa kinenkanagera kinya faida ndeni ya Miere ya anto na kwa muno aritubwa bakainambere kwa bakenderega kuanda mitino na amachukuru kengwe kainambere kwewa eke batethagiria na nkoroki ethiretwo akiwa kinya wandi boba miti ne buku inambere kwa bukiagirithagia ndera murimi wa Mbogo nawe na ripoti gikundi gitari gia kithirikari kiria gikumenyekana ta Kenya Private Foundation Alliance igigwatanirite na cukuru ya kumba ici kwanda miti araba kwanda miti ya matunda kaingo aritwa bagunikanio. We are happy to be doing the Orchards for Schools program. This program, we call it Kijani program. It started in 2018, where we went and planted avocado trees in Lenana and Mangu schools, and today they are eating those avocados during the avocado season. We would like you to embrace that program, her program of vegetable gardening, because there are very many places where communities are selling all their cash crops, are selling all their milk and coming home with rice or white bread. Kiaria kia thoni gikindi sisi wachuka Angela Wanyama mwana mwerekithia wa kithomo ndeni akaunti ya Tharaka Nithi Mburinjiti wa Mbua ibarutite mbito kiri mwingi kwirutaniria kiri urimi mwana wa ndibwa miti. Let us all in our homes, even as we say we don't have land, establish a place for vegetables. That way we shall take care of nutrition, and as we proceed with our Orchards for Schools program. Just plant a tree anywhere you are. Even the students, when you go back home, if you plant one tree, don't you think it will add on the 15 billion that we are targeting? Yes, it will. So just plant one tree. Normally we say that for every land you have, 10% should have trees, 10% of that land. So however small, there's a 10% of that land, isn't it? Even if it means one tree in that compound, just ensure you plant any type of tree. The idea of planting trees is not a new phenomenon in our schools, because we know through the clarion call by the president, we were required, or rather we are required to plant every year trees with a target. And we have targets for each learner, we have targets for the teachers, we have targets even for ourselves. And therefore, cumulatively, you'll find a school as a set target for the number of trees that they are supposed to plant in every year. Kwa hivyo tukipanda hii miti na tuitunze, mwisho ya msimu
tutavuna. Arano mwalimu munene wa cukuru ya Ikumba ici Maurice Ndega augite mubango uyu gatetheria nene macukuru guku Kenya. If we can be able to produce our own enough fruits, we can say this crop, this is going to help who is Ninde, instead of paying fees, we have planted are going to help that particular student, isn't it? Kiripo Terameru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo kwarerwa kiri macukuru mitino ni kwinambira kwa kinya gitethagire kiri mantu makone na miti ya ndawa kwe mitiri ndawa teri ndiye kana kwe miti tumba kwanda kinya mara ya mpanga murimo tuwa wa nyimba tukainambira kwe tukithiragia na njira yemo kana erenge Kwa mauta tibire mwene bwega no ntubori boti tukinambira na ndira chetu tuinambira kwa tukithiragia na ntere che Silmon nara kariba gontoko nara bore bethere tubakinambira kwa bakebu mageria na kuweta ate ikwethera tokwena wagagu bokaria gontoko bakinambira kwegwa bakeweta nchobi cheibango ta choka umokanene kathina ino ya wagi bokaria nimakuromba ndongi chokario kubatetheire kurwana ndawa cia mbugita nikenda kutira ana bausoka misi mwandiki wetu wa Ndeto Mwendeo wa Laibuni nawe na ripoti ino Akariba ceremony ireri wandine ya timo ibetete na mbere otariria wagagu bokaria burabo kujira ntereyu bakiwa na boiborerete grenchobi cibangwa mona ndawa cia mbogita buru na ndawa cia kulevya ndawa chobi cia mbogita manto jatagirite gukurukira yuthi betu ana betu bena mitesa ribotesa kamono utugwatira twana twa miaka 12 twana guta skuru winyangwa na njira mwanya kwi manto ja kuthithikana betu bakunywa bangi muno ndawa ici gwitwa bangi ndawa cia kulevya na kinya bangi bakanywa nchobi gupita kiazi na kinya bamwe bahinywa aciari bakimenyaga nontu kinya kuri aciari bao nao bakunywa u kwa winkuria muciari gwonyunya thigara gwonyunya bangi mbere ya mwana uguo kiria ukumukuria ikintu giki thuku gukuria ndene yao kimutumaira thigara wa mutumira bangi no tukejoteka twana twa skuru na ndira gaka gakuthira kena kariungate nchobine na gataga muchore kakijiga kamatere ntundira go kamata utina raka iketi ketete owo no tuba gitongura kwina antu bangi baciumitie gwatarisha maisha ja twana tutu nini twa grade 6 ukethira kana keneu ukethira kana igakugeu ria muntu mukuru ukethira kana igakwikirwe winto murume ugonto murume nago ciumitie na gwikira mwana o munini eu ikumanisha uguo ati no ntu buria bubwega buria ukuthithia guku gwetu mantu yatigwita bwega kuringana na nchovira ikwendwo guku ira bubingwa themwe nya changani kurugwa tukwenderwa bangi no wana bathukira bangi na rero mbareo kirendo angisio karia masibo bawatanirite amo na thirikari nene na thirikari ya kaunti ni kurwana nchobi no tiela na iboso kamichi ikarigeria gututethia muno ana betu bakuthuka sibo polisi etimao na batu na ndeto community ceremony tugaitaniria ngugi utaita muno bwega muno na twagurana na nchobi na bangi na ana betu bakara bwega sibo betu na chabuchibo bagwatanire na nyumba 10 tumbe gukaria nchobi no ntwana bakuthuka mantu ja nchobi kwa hiyo tukuga tukagwatana twinda twi community na tukethira twina anene bonde tukagwatanira tukomba kurwana nchobi komba kwithira ndiguru ikibuja ke thirikari na yetu inene thirikari na county twithira turi antu bakurigirikwa mantu ja mathuku kana kwithira tukiona utethio kuma ke thirikari antu ja bau bawatikana na mantu ta jau ja kwinyangia twana tukona muntu unajukie rua atua muntu uria wendagia ndawa yu uria utumika kuruga nchobi yu kutunyangiria na betu thirikari tujukirie itagaria ya kwithira kuria athabu ba kwithira benayo gukurukira menya ja ntura kana gukurukira kuthukangia na betu na kuthukangia nya akuru betu kuthukangia nya akuru baria akuru na nyume jau jonde itukona utethe na tugatura muturia mwega yetu ya kanya kakuno kahweta kuraya ni sokerete nyuma ya kaita kati kuraya
kuvuna chapa na tatua tatu. Kuna guaranteed 1,300 vuna cash baada ya kila nusu saa na daily vuna bonus ya 1,100 kila Jumapili. Unaweza vuna hadi nusu milioni ama tuktuk ndani ya Tatua Bonanza Live na zawadi zinginezo. Vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account Meru TV. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. Ukiniona hapa unajua of course kuna mtu amefuna. Mimi naitwa Joram, natoka Baringo. Baringo najishughulisha na nini ndugu yangu? Ukulima. Sasa ndugu yangu, wewe ni mshindi wa tatua tatu. Hii unajua inaitwa aje? Hii inaitwa Kuka Gas